Savjet za posredničku molitvu broj 31. Izbjegavajte emocionalne molitve. Slušajte, ne molite iz mjesta panike, molite iz mjesta mira, jer kada ste u panici, niste u vjeri. Kao posrednici želimo govoriti o Luji, kao molitveni ratnici želimo govoriti o Luji. Ali mnogo puta prvo moramo smiriti Oluju u nama. Stoga vrijedi uzeti nekoliko trenutaka, ući u riječ, neka vas riječ smiri, izgradi vašu vjeru, umiri vašu dušu. Ulazak njegove riječi donosi svjetlo, stoga si ne dopustite da brzo uletite u posredovanje. Vrijedi uzeti vrijeme. Duboko udahnite, pronađite stih iz Biblije, meditirajte na njemu, oslonite se na njega, a zatim ga izgovorite. Tada molite u vjeri i tada ćete vidjeti rezultate. Ovo je Jennifer LeClaire. Želim vas podići u vašem gradu da stanete za probuđenje, buđenje i Božju volju. Pridružite mi se danas na awakeningprayerhubs.com.